Sucker Squad arranged for Leon Schuster to go to lunch with two of his best friends. And then we arranged for some traffic cops to pull him over on his way back to work. Leon Schuster's worst nightmare is about to come true. I just want to confirm something. You went through a red robot here. This one you just, this one you had east to it. Of course, he did no such thing, but who cares? Yeah, now. Yeah, Johan, come in. Okay, you say that silver BMW, the 4x4, went through the red robot. Could you just repeat the registration number? It's Friday afternoon. Leon is seriously stressed about his new movie and he's desperate to get back to his office at the studio. This is the last thing he needs. Gray Hoffmeyer, the director of his new movie, has joined the Sucker Squad. Our other accomplice, Lads, his editor, stays safely in the car. Sir, could you just climb at the car, please? Offence number 1, jumping a red traffic light. Okay, can we just come on this side, just sir? I don't want anybody to knock you over. Do you have your driver's license on you? Yes. You don't have the new card license? No, I paid my license, but I've got the proof of the payment. Offence number 2, no card license. Leon's starting to feel anxious. What's that proof? I've got the proof, not in my car, but I've got it at home. Okay, so where have you just come from now? I've just been working. Working? Yeah. Have you had anything to drink, sir? I've had a wine. Oh Have you dear. had anything to eat? Yeah, I had something to eat, yeah. Okay, Was jy regular drank hier? just hold on a minute, sir. Johan, have you got your breathalyzer there? Yes. Alsjeblieft, bring him. Ja, wacht eens een beetje. Leon also calls for backup. Look, we're just on our way back to work here, hey? I mean, we're just around the corner. Hy lyk vir my bekend. Weet jy nie? Ja, ek is Leon Schuster, man. Just like to blow and help me to just check. Kan je niet hier kan staan, alsjeblieft? Hier is die pijpje en hij is toe. You see, hy's Just gesealed. here, hey? I mean, we're going only like Meneer, half a are you a kilometer. passenger here? No, no. Just keep, okay, just sit in your vehicle, don't interfere, please. That's for zero. Ek wil jy moet 'n diep asemhaal. Jou mond hier oor sit en vir my hart blaas. Hoeveel het jy gedrink? 2 glase wyn. 2 glase wyn. My erewoord. Okay. Watch how Leon tries to fool the breathalyzer. Nee, meneer, hoor hierso. Hoor hierso. Asseblief. Meneer, jy trek jou tong nie voor, dit gaan jou nie help nie. Ek weet presies wat jy doen. Nee, ek wil jou nie boel. Ja, jy boel my al klaar, man. Nee. Blaas net asseblief. Now, Leon's friends made sure that he had wine for lunch, but we also know he was nowhere near the alcohol limit. 2 glase, meneer. My erewoord. The officer ensures that Leon doesn't get to see the reading, for good reason. Leon insists that he can't be over the limit. Nie met 2 glase wyn nie. Meneer, hierdie masjien het nog nooit vir my Nee, geneig ek nie. weet, maar dis- Okay, kom ek vertel jou gou, ek sal lank in hierdie Baie diens. man, hoor. Ja, maar jy is oor. You're my witness, okay? Fine. Ek gaan jou toesluit. Kom hier, wat sê net asseblief. Jy's onder die invloed van drank, meneer. Ekskuus tog. Offence number 3, driving under the influence. So sluit nie. Ek ly aan claustrofobie. Nee, ek gee nie om nie, meneer. Luister hierso. Ek het jou getoets. Ek gaan jou toesluit. Ag my maat, kan ek net met jou praat? Kan Nee, ek net 'n oomblik. Nee. Meneer, asseblief, ek kom nou. Leon has literally turned white. He tries to call for backup again. Man, ek gaan niks doen nie. Ga net doodstil hier so asseblief. Nee, bly net weg asseblief. Asseblief, bly net waar jy is. Bly net waar jy is. Leon has started to shake. Remember, it's Friday afternoon. He's facing 3 charges and could be spending the weekend in jail. Sê vir my, meneer, het jy 'n vuurwapen aan jou? Nee, meneer. Kan ek jou deursoek asseblief? Jy kan. Is that just a cell phone there? Dis my selfoon, ja. Okay. Ja, agter die rug asseblief, draai net vir my. Hoor jy, Opel? Meneer, draai net vir my Kan om ek jou net asseblief. ietsie Nee, vra? meneer, draai net Kan vir my ek jou om. net ietsie Meneer, vra? Ek het nie 'n probleem nie, Opel. Ek Ja. werk, ek het 'n middagete Ons gehad. werk ook. Ek weet, maar ek vra jou mooi. Ja, Kyk, dit is Vrydagmiddag. Weet jy hoeveel mense gaan dood op hierdie paai as Okay. gevolg van mense wat drink? Okay, ek gee jou my ere. Nee, meneer, hoor eens asseblief. Kan ek jou Ek is Leon Schuster, Opel. Ek maak wolprente. Ek is jammer, ek weet ek het met julle speedcops baie stront aangejaag in my lewe, maar ek beloof vir jou, ek sal dit in my lewe nooit weer doen nie. As jy net vir my vandag hier so gaan laat uitgaan. Ek weet die speedcops hou nie van my nie, maar ek wil ook nie hê julle moet
die reg misbruik om revenge op my te neem nie. Jy verstaan, want dit is 'n job wat ek doen en ek Meneer, daar is nie so ding soos 'n speedkop nie. Daar was nie en daar sal nooit eene wees nie. Jy moet nooit, kan jy lees, metropolisie. Dit is die verskil. Ons is metropolisie. Okay, sorry, ek bedoel dit nou nie, ek het nie dit bedoel nie. Meneer, jy's gesyp. Ek is nie gesyp Jy's gesyp? nie, maat. Ek het 2 glasies wyn gedrink soos groot soos 'n nagmaalkelkie. Jy kan my bloed trek, jy kan laat die ambulans kom, maar ek is regtig nie gesyp nie. Julle is besig om hier van 'n mossiepoep 'n groot storm te maak. Asseblief. Nee. Jy is 'n bekende persoon dan behoort jy moes weet om nie te drink nie. Nee, draai om asseblief. Moenie met my probleme gee nie. Is Vrydagmiddag. Kan nie net, moet jy my boei, kan jy Ja. my nie net vat nie? Nee. Meneer, jy gaan saam met Ekskuus tog, meneer Schuster. Meneer Schuster, luister net baie mooi wat ek vir jou sê. Jy gaan nou saam met my in my kar ry. Ek gaan jou boei. Ek gaan jou polisiestasie toe vat. Ek gaan jou bloed laat trek. En luister wat ek sommer nou al sê is al laat in die middag. Jy gaan nie borg kry nie. Jy het nou al Kan ek waarborg. jou net een ding vra? Ek vra dit as 'n mens tot 'n mens. Ek het nie vanmiddag baie gedrink nie. Ek het gaan ontspan met Meneer, jy het gedrink. Dit is wat my alkometer vir my sê. As my alkometer sê jy het Maar gedrink. kan jy nie ek het Ons kan praat by die polisie. Ek het 'n probleem met 'n polisiehuis en ek gaan vlek voordat daar uitkom man. Ek verstaan. Right. By die polisiestasie sal ek jou laat bel. Jy kan jy vir my om asseblief meneer. Sit hom in die kar asseblief. Die mense staan en kyk. Asseblief. Meneer, don't interfere. Gray starts looking for the hidden sucker squad. He's scared that Leon's about to have a heart attack. Meneer, moet jy nou argumenteer hier, nee. Lads is editing Leon's movie and knows how seriously stressed he is. He's also getting really worried. Yes, meneer, hoor jy, hou net jou arm vir my baie mooi. Jy het ook 'n dik arm. Jy kom te interfereer. Meneer, jy gaan toegesluit word vir interfeer. Klim net in die kar asseblief. Leon's friends are now seriously concerned that his stress levels are going to do him damage. Lads gives us an urgent signal to end the hoax. The traffic cops are about to get their revenge. Leon Schuster is going to jail. Yes, you've been suckered, my friend. And laugh out loud. Leon! Ek wil nie met my hand sit nie so kwaad as hy. This is for you. Dankie, hallo Wetta. As jy weet, hier is ek ook. Ek was nie oor die alkohol limiet nie, op die blaas.